Isipin mo, alam mo, signalan mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung sipin mo, alam mo, signalan mo. Sikat man intuning angin, eka manabuking bangin, mananagul maning alon, eka lumug malumog, ako'y kinumo at yung sipin mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung sipin mo, alam mo, signalan mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung sipin mo, alam mo, signalan mo. Dalan at mapanganib, eka malilit ni balik, lakwan na kamaning sabla, eka lungkot akong bara, ako'y kinumo at yung sipin mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung sipin mo, alam mo, signalan mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung sipin mo, alam mo, signalan mo. Eka tatakot, eka kakarog. Mapilang kapabaluan king pamangmukulat ng pisambang maragoy. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lang upisamban, dumalan kang body temperature check.
Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kiluk, bangi turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kekang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilub at kilwal pisamban. Panayon talad ng ashers para duangan din kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangadyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nandeng anggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
Lakwan na kamaning sala eka lungkot akong bara ako'y kinumo at yung siping mo eka tatakot eka kakarong at yung siping mo signan eka tatakot eka kakarong at yung siping mo signanan mo eka tatakot eka kakarong. Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ing itpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, yanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, yanasa. Ing divino verbo, mi katawan niyang tao. At may kisaut ya kaya katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, yanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pangako ng Jesucristong ginuta mo, yanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa apong grasya, ginuming Diyos, king kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Jesucristo anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana yung ligaya ng pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Jesucristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalananga, yanasa. Kilagyon ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Yanasa.
Bilang balayan na mitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi may po pakisigraduan na isulat ka rin kaya katamang contact tracing form. Inkompleto ang pong updated a detalye. Din kaya katamang set number pakapaskil at nilalam da rin kaya katamang luklukan. At isulod yun pong masalese din kaya kayong face mask at face shield hanggang mayari po yung misa. Dakal pong salamat. Maya payabak po kaya kayongan. Mitipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat lapod ing makatuki. Paraking kapasalamatan da puri William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alves, Adier David, Zenaida David, DMI, Daughters of Mary Immaculate and their families, Krista Marie Alvarez, Leonard Gregory Alvarez, Josie Alvarez, Mr. and Mrs. Nilo Macabudbod and family, Benji Sarmiento, Rogelio Jr. and Filipina de Guzman, wedding anniversary, Melissa Simbulan, Rosemary Orozco, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriela Calara, Ryan Margo Calara, para kingaldo anibersaryo ni Karelang Kebaitan, Benji Sarmiento. Para king kapaldanan pamikakatawan ang pong espiritual ng deng families and friends of Father Noli, Father Mark, Father Meg, Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Liliananay Pineda and family, Governor Dennis Senyoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyot and family, Ryan Leslie Quinto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil, Joy Espino, Nathaniel Gabriel Bustos, Manuela Ibe and family, Benji and Maria Cecilia and family, Alison and Athena de Guzman and family, Dave and Jeline David and family. Para king ligtas ng pamaglakbe, Andy Lopez. Para king kapaldanan pamikakatawan ang pong espiritual ng Tangpyo and Nimang Auring Between, Ricardo Ramirez Sr., Gabriel Fabella Sr., Gabi and Julie Fabella, Manuel Bautista, Antonio Dizon, Annie Wirawan Muladi, Joy Espino and children, Gloria Aleli Guevara, Albert Santos and family. For good health and protection of Tangpyo and Mang Auring Between and family, Ricardo Ramirez Sr. and family, Alex and Ler Paras and family, Gabi and Julie Fabella and family, June, Mel and Abigail Ramirez, Edith and Adrian Gonzalez and family, Rose de Miguelio. Para king malalago ang kapaldanan dari Helen San Pablo, Lawrence, Ricky Brillante, Father Alex Dizon, Father Mario Sol M. Gabriel, Tangpyo Imang Auring Between, Ricardo Ramirez Sr., Gabriel Fabella Sr., Gabi and Julie Fabella, Manuel Bautista, Antonio Dizon, Renato M. Panganiban, Rodolfo Dizon, Maria Antonio, Andrew James Santos, Albert Santos, Jeanette Santos. Ganakantala naman din kalaguran tamang mayangon na biye lalong-lalo na rin Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Tessie Pabalan, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bun Keng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Federico, Cecilia, Macario, Merlinda Gueco, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Felipe Buon Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Apong Bising Pinlak, Benjamin Canlas, Daisy David, Kit Jerome David,
Ricardo and Demetria Pineda, Lorenza de Guzman, Lucas de Guzman, Vicente Martin Rivera, Juanita Puri, Rose Yabot, Alicia Veray, Evelyn David, Juanita Lulu Mangune, Soul Nearest the Gates of Heaven, Carlito and Nicolasa Pineda, Manolito Gueco, Amado Calma, Lizette Castro, Alan Castro, Joel Santos, Jesus Maglalang, Restituto Uday Wandaga, Maria Nelly Almosara, Edilio Almosara Sr., Rafaela de la Casa, Elias de la Casa, Antonio Endozo, Carmelito Jr. Malyari, Aldrin Manalastas, Romeo Bondoc, Jose Dalusong, Gertrudes David, Ricardo Bermudo, Venancio David, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Estelita Manalo, Jose Cariño Sr., Danilo Dumagin, Alejandro David, Romel Christian Federico Lumboy Jr., Filomena Alfonso, Mercedes Dayaw, Dolores Galicia, Teresita Goshang, Mariano Chu, Rolando Chu, Mariano Olivia Tan, Mariano Puzon, Angelito Bondoc, Neil Angelo Bondoc, Ronaldo Bondoc, Ernesto Bondoc, Angela Bondoc, Amante Bondoc, Abelardo Bulaon, Estelito Liscano, Lourdes Liscano, Estelito Liscano Jr., Rolando de la Cruz, Silvestre, Goido, Ignacio, Normita, Jose Balatbat, Corazon Bognot, Roland Bognot, Liwayway Valerio, Adela Bremner, Linda Mancho, Pedro Valerio, Victoria Valerio, Marcela Orozco, Pantaleon Gomez, Julieta Gomez, Susana Soriano, Helenita Menjola, Pedro Menjola, Consolacion Menjola, Angelito Rafael, Michael A. Gamboa, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Cesar Laxina Sr., Kiriko Canlas, Milagros Canlas, Antonio Canlas, Rosa Canlas, Macario Kayanan, Rosa Kayanan, Terry Kayanan, Indolencio Canlas Sr., Agida Canlas, Arnulfo Canlas, Rustica Canlas, Alejandrino Canlas, Irene Dalusong, Fernando Zapata, Fredesvinda Zapata, Pablo Kayanan, Bustos Delara, Nancy Delara, Jonathan Basa, Berlina Liwanag, Milagros Manansala, Alvin Manansala, Jeffrey Giao, Nora Vinuya, Pedro Vinuya, and Gracia Cristobal, Victoria de Guzman, Josephine Melendez, Maria Teresa Aison, Adelaida Aison, Jose Aison, Aurora Jean Venera, Zidane Jean Huera. Pangadita lading sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan kimpakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Darata
Ilagyunig pam poning anak, ang poning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Iso Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu manatili kakayangan. At kaya ka antemoren. Pakamalang kong kapatid, pasibayo po, Domingo, Aldo Domingo, Aldone ning Ginoo. Pero alwa mo po yung Aldo Domingo yung Aldo na ning Ginoo. Aldoldo, Aldone ning Ginoo. Yung maging sentro ning kakatamong pamibiyabye. Makirandam tamo karing kayang amano, kaibat tanggapan tayo ing kayang kakamal-kamalan, akatawan at daya. King Ebanghelyo po ngeni damdaman tamo, nga ng Jesus karing kayang alagad at kaya katamo, ing ninuman bisang maging marangal, maging talasuyude ding sablang. Nung bisa kong mumuna, maging alipanda kayo ring sablang. Nung makananong Jesus sinuyuya, eya pepasuyo, ban kanita, miligtas lang at mayakbus lang ring sablang tao. Bisa ko kung maging marangal, bisa kong ngumuna, kailangan maging talasuyuda katamo ring sablang tao. Dinila na katamo pong talento ng Diyos. Gamitan taming kakatamong talento, king pamanyuyo king Diyos, at para king ikakayap da ding sablang tao. Para karing penandit, ginamit tamo po yung kakatamong talento, king karokan, sisyan tamo po iti, manyawad tamong kapatawaran at pakalulo king Diyos. Ginong Jesus, sasabihan mo kaya kami, ako ing Ginoo at Maestro, adinatang eban suywan, noneban sumuyo, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalolo. Eso Kristo, babalan mo keng makyapos karing matas at mayupaya, apakilala karing tao nung nula antisikanan at kayupaya, Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, bibitasan mo kaya kami ing nung bisaking maging marangal, sukat miyang suywan, ing metong at metong, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa mayupaying tuto pakaluluan na katamo, at king patawad na ring kasalanan tamo, idala na katasa king bie alananggang. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos ay kami, kapanteming anak mong Yesus, dapat makanyan man gewa ng kapatid at talus suyumi, ingkayang sarili. Ing Espiritu naman at iliyan, sanang mabiyeke kami, at ipayabot na ing maging kalupamiya ing anak mo. Alang sikanan at malyaring manasakit, ban miyang asiwaning metong at metong, lalo na ing pekamay ng diling kapatid mi, kinganti kaniting paralan na kidasana ring tao, nung nuan titetaganing lugod a binye mo kaya kami. Itiadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanang ko. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Nga naning Ginoo, kaburian ko ing dumalan niyang kasakitan, metong yang sakripisyo ing kamatayan na, bang mipatawaran ing kasalanan. Inya akit na laring kayang palipi, kumabalabye at king kapamilatana, ing parasan ko, magtagumpi. Kay ba't nanimbye na ning mitmong kasakitan, mi katulayang miyuman, abalo na king mayalang ulaga ing kayang kasakitan. Ing tapat kong talasuyo at tutukong pitutulan, tanggapan na ing parusang mga tulid karindakal, at alang-alang kaya kakulang patawaran. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, anti na ning kaya kake manalig. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, ang tinaning kaya kake manalig. Ing amano ning Ginoo, mit mong katapatan, at apanaligan sa blanang depatan, kalugurana ing hustisya at katapatan. Yato, kayang kakaumuan, king kayang pakamal. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, ang tinaning kaya kake manalig. Dapat ing Ginoo ingatan nala, retang makitakot at gagalang kaya, at sablang manalig king lugod na, iligtas nala king kamatayan. Kim panawunin danop, pagkaluba na lang pamangan. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, ang tinaning kaya kake manalig. Ing Ginoo yang kekatang kapanayan, talasaw at kambilan. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, ang tinaning kaya kake manalig. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, ang tinaning kaya kake manalig. Pamamasang iba't kisulat kareng Ebreo. Antina ni kang Jesus, inganak ning Diyos, at yung taong metong amarangal, at matas a saserdote, amiras ang gaking arapa nakabut nin Diyos. Magpakatatagtamo, mi muntibe, king kakatamong kasalpantayanan. Ing kakatamong matas saserdote, biyasayang makisametong
apanandam king kekatang Canaan. Uling yan naman, dinalan niya, king sablang kapag subukan, kalupa ning daralanan tamo. Bistaman eyo mikasala. Inya, kambening matibek kapanaligan, lumapit tamo, kin trono ning Diyos, batamong kamtan, in lunos at saup, king oras ning pamangailangan tamo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Inganak ning tao, dinatangya, ban sumuyo, at idaw ning biyena para king pangayat bus ding dakal. Ginoo, mantabi kaya kayo, At kaya ka antemoren, pamamasaking mayap abalita akpang kang San Marcos. ligaya kaya ka o Ginoo. Linapid kang Jesus di Santiago at Juan, anak ng Zebedeo, at ngara, Maestro, atin keng buring adwan keka, naning buring adwan kanapo, nga nang kinutang Jesus karela. May kibatla, nung lukluk na ka, king maligayang kayarian mo, ipagkalob mo sa ing makalukluk keng mingat ba keka. Sinabi ng Jesus karela, eyo balo ing adwan yu, api ba tayo kaya ing kasakitan apibatan ko, malyari ko kayang pabinyag kalupaning binyag apaminyak da kanako, malyari kami ngarang may kibat. Sinabi ng Jesus karela, ing kasakitan apibatan ko, tunepin pibatan yu, at mabinyag kayo kimbinyag, ikabinyak ko, dapot ala kong upayang mamili, nung nino ing magbili king danya kung wanan, o kaya king kaili. Ding luklukan asasabihan yu, sasadyano ning Diyos, para karing pinili ng lukluk kareti. Inyang dimdamdaring apulong alagad iti, mimwala kari Santiago at Juan. Ulinita, pepalapitan no ngan Jesus kayang ring apostol at ngana, balwanyo, king ding pagano giginwando ring bibilang dang pamuntok da, at ding mamuntukan ilaring mapamamintu. Ke kayo, makanyan, nung ing ninuman ke kayo bisayang maging marangal, maging talasuyuya, karing aliwa. At nung ing metong kaya kayo burina ing maging mumuna, maging alipande, ring sabla. Uling agyang ing anak ning tao, eya dinatang ban pasuyo, nuneban sumuyo, at idawon na ing biyena, king pangayatbus, ding dakal. Pakamalang pong kapatad,
ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Maya ayabak ning Diyos po kakayangan, antimurin po karelang sariling pibale-bale, ang ini makia gumakiabe kaniting online mass tamo. Good morning po kakayangan. Kumusta na ko po? Yako po masalese na ako. Pero enak man may ka-COVID eh. May sambut siya'y COVID ka na ako. Mas masanting po ako na yung may ka-COVID kesa kayo. Proteksyonan niyo yung sarili, yung ako kaya kayo panay akong sasabihan. Kay ba't nanita ako yung mituran? Everything happens for a purpose. Agyo ko po, king saop na ni nga pong Ginoo. Po nung ikay mituran po tayo wagyo, niya siguro ka na po na binyene. Salamat, King Diyos. Ing kakatama pong tigunaman ngayon, yapin yung sinabi na ning Ginoo nung yung ninuman kaya kayo bisayang maging marangal, maging talasuyuya karingaliwa. At nung yung metong kaya kayo burina yung maging mumuna, maging alipandering sablang. Uling agyanging anak ding tao, di natangbang ban pasuyo, non eban sumuyo, at idaw ning biena, king pangayat bus ding dakal. Pamanyoyom, ala pong marok, kingita mo bisatang maging marangal, ang pong mumuna, alang maroking ating kang ambisyon maging mumuna. Itamongan po dinina nakatamong talento ni nga pong Ginoo. Pero nino'y marangal king kayarianan ng Diyos o ini po yung pisasabihan, nino'y marangal dili king kayarianan ng Diyos. King kayarianan ng Diyos. Ing marangal dili ya pinitang biyasang sumuyo. Ano po? Ang popang maging alipan ding sabla, aliwam pureng manungkulan nilang pisasabihan keni, itamongan. Oras dinina na kang talento ni nga pong Ginoo, talento, at inakang upaya ang popang kayupayan. Aliwam mo pureng politiko, aliwam mo ring manungkulan king bansa, ilaring midinan upaya, ganagana itamo dinina nakatamong upaya at kayupayan ng Diyos uling at intamongan talento. Po, nyangin nilawen tayo ing tune talasuyo, ing tune alipan. Potangpunan mo rin politiko rin manungkulan, no ba't tatagal ka? Bisa kong sumuyo. Nino'y talagang susuyo king kayarianan ng Diyos. Ing pisasabihan po, ing Diyos. Po? At aliwa mo ring politiko nga kupin, ako dininan akong power and authority ng Diyos. Pero talasuyo kong talaga, ikayong pengari, dininan akong upaya, power and authority. Ding doktor, ding nurses, engineers, architect, gana-gana, at intamongan pong talento, buri ng sabihan, itamo. Po, kailangan sumuyo tamo, maging talasuyo da katamo, ring sabla. Nyapin, Kristo yung kakatamang pialimbawanan, ala na pong aliwa, Kristo mo. Dinatangya, ban sumuyo, maging talasuyo tayo, dinatangya ban sumuyo ban pasuyo para king pangayat bus daring dakal ustong susuyo ka kailangan ating bungang mayap niya sinuyo dinala niyang kasakitan meteya para king kakatamong kaligtasan. Makanya niya po yung first reading pang propeta Isaias more or less 700 years
before the birth of Jesus, magsalita ni king daratang nga Mesiya, ing kakatamong Ginoo, na iya dumalan niyang kasakitan, patende para king kakatamong kaligtasan. O itong talasuyo at king second reading letter to the Hebrews, maging pialimbawanan tayo Jesus. Mekiwang siya, tinggap ning kasakitan tamo. Yan po, kaibat na nito, yung kakatamong mata sa saserdote, dinalan niyang kasakitan, may kiyabayaking biyaning tao, inyang ini, kailangan tularan tayo. Lawen tayo po, ang Ebanghelyo. Linapila ring adwan ng alagad, Santiago at Juan, ing sinabi ra kayo, ating kaya pong buringadwan kaya kayo, nga rening may kapatid, linapila kang Jesus. Maestro, ating kayang buringadwan kaya ka, nanong buringadwan ka na ko, nga nang kinutang Jesus. Nung lukluk na ka king maligayang kayarian mo, ipagkalub mo sa ing makalukluking, mingat ba? Ba? Makalukluk po at ang miras na kakingkek ang kaligayan. Buriyan mo sanang makalukluk keng mingat ba? Nan wala po rin mingat ba? Symbol of power. Symbol of power and authority. Nya keng right. Yung peka right hand na ning president. Yan po. It is a symbol of power and authority. Luklu kami sana, mingat ba? Keng right ang po, keng left. They were asking for power and authority. Maging mayupayala, maging maimpluensyala. Gusto pong ating kang posisyon. Place of honor. Aba, mayupaya ka, mayumpluensya ka, dakal kagawa, malyari kang gawang marok. Malyari kang gawang mayap, nano pong pekibat ng Jesus, eyo balo yung aduan yung ana, api ba tayo kayang kasakitan na pibatan ko, malyari ko kayang pabinyag, kalupaning binyag, apaminyag da ka na ko, buri na mo pong sabihan, ining kasakitan, paninang sasabyan ng Ginoo, bisa kong lukluk, dane kong wanan, dane kong kaile, iyo balo yung adwan yu. Nung bisa kong maging marangal, makasadya kayong dumalan kasakitan. Nung makanano kong dumalan kasakitan, kaiba't makasadya kami, ngara naman po. Pero, ekwaybe kaya kayong lukluking dane kung wanan pong kaili, ing kanakong igpa, yamong makaibya kanita. Anya pong damdaman dari ng apulo, mimwala karela. Aba, bisa lang ang lukluking dane ng wanan ng pong kaili. Place of honor. Bisa lang maging marangal. Pero nanong sinabi ng Jesus, nung ininuman kayo, bisa kayong maging marangal. Maging talasuyuya, karing sabla, bisa kong maging marangal. Do you want to be great in the kingdom of God? Be the servant of all. Maging talasuyo kayo. At maging alipanda kayo ding sabla. Nung makananong inganak ning tao, di natangyabang sumuyo, para pasuyo, para king pangayat busda ding dakal. Sumuyo ka, para miligtas la ding tao. O ita po, ing tunay marangal king kayaryanan ng Diyos, paka-stress ke po ing kayaryanan ng Diyos, ya pinitang biyasang sumuyo. Yang ini po manibat, pila nangal do kanyan, ikita mo takal noreng mig-file certificate of candidacy.
O ini po yung tune talasuyo. Pakiramdaman nyo po, ela mo para karing politiko reni, para kaya katamo lang ang deni. Uling atin tamong ang talento. Gagamitan tamo yung talento tamo. Susuyo kayo, gagamitan nyo yung talento yo. At nino talaga yung marangal. Nino talaga yung susuyo. O ini po, sabihan ko po, sinulat ko lang. Nung ating pong kulang, ikayo namong mga pno, ne? Ing marangal king kayarian ng Diyos, ay ating upaya at kayo pa yan. Puwat ang ating kang upayan pong kayo pa yan, maging talasuyo ka at maging alipan. Pero ganaganang susuyo, talasuyo, aba marangal. O ini po, nino ing marangal king kayarian ng Diyos. Pasakupya king Diyos, mapangadiya, sisimbaya. Sabi kayo po yung pamanyimba, lawin nyo kareng daratang pangbulan, potang daratang na yung pamangampanya, dakalang simbakan yan. Po, pagmasdan nyo, kubalo nung talagang sisimbalo, papakit lang mo, pero etala po judge, pota papasaplapin nga pong Ginoo. Kaya ka na akong experience for 40 years as a priest, potang malapit ng eleksyon, darakalang sisimba. Kaibat na ng eleksyon, dumitakno na naman. Kailangan ing talasuyo, pasakupyaking Diyos, mga diyo. Bakit po kailangan niyang mga di? Romans chapter 13, ing ega na ng upaya, manibatan king Diyos. Upaya, manibatan ng king Diyos. Kay ba't ka mga de, kapasahog kaya? Anyang at ko po ka rin alawang parokya, pantunan ko na rin manungkulan. Potang bio-election, sisimbala. Kay ba na ning election, potang sinambut na la. Munawakit. Pero karela ito. Tano manapilit. Nano pa po, gamitan na ingupaya at kayo pa yan, para king ikaligaya na ng Diyos at para king ikakayap na ring tao. Ingupaya po, menibatan king Diyos, kailangan gamitan mo yung kakangupaya para king for the glory of God. Para king ikaligaya na ng Diyos at king ikakayap na ding tao. Ulitan ko po, mo para karing manungkulan nini, kaya katamo yung nini. Uling atintang mga talento at upaya, nano pa po, gawa nangan para king Diyos at para karing tao, nilala ko yung Diyos. Magpakumbabaya, magmayabang. Makasadya yung tumalan, kasakitan, kalupa ng Yesus. Masakit po yung susuyo. Magsakripisyo ka. Tanggapan mo yung kasakitan. Potang pagsistira ka, criticize na ka, kamamablas. Dengalwa, bengatibo lay. Imbes na tanggapan din kamilyan, lalusungan na ka pa. Susuyo yaban mitas at makilala yung Diyos. Pota pong susuyo ka, ing Diyos ing akikilala da. Ing Diyos ing sisikat. Aluway ka. Kaya Philippine politics, susuyo la, potang sinikat la. Tagal na la. Pagmasdan, potang sisikat na la. O ita, tagal na la. O si Mapi Rebillame, tinagal. Sikat la rin. Pero sinabi na, tagal nga na. Isundo na, kayang programa.
Agyang ya ka manungkulan malyan, nakamasumuyo yan. Po? Potang ing kapakanan daring tao, ing panemong isipan aliwa ing kapakanan mo. Ikam susuyo, ing panemong isipan ing kapakanan daring tao, aliwa ing sarili mo. Po? Potang makagawa kang mayap, ing Diyos ing tutuldo mo, aliwa ing kaya kang sarili. Balo po, potang alben kitang legal wives, alben yung legal wives. Ing metong kareng pupurian ko, yapin itang kapurian kang ala, ngarang tambing. Ipapangmasdan, kapurian, kaligayan kang ala, ngara. Panering sasabihan ng ala, itang sasabihan taya. Kapurian king Diyos, salamat king Diyos, o ba't tila panering sasabihan ni ala, metong ya po kareng pupurian ko ito, karela, kareng Muslim. Pero itama babang kita yung Diyos? Alitaya. Mayapang kaya kang sarili ang sabihan mo yan. Potang gagawa kang mayap ingituldo mo, Jesus. Aluay ka. Huling yan na ka man makagawang mayap nung yan nakasopan Jesus. Yan po. Pota pong mag-speech laring may nagumpe, deng artista, basat may nagumpe, salamat kaya kayo ngara, salamat ka rin ka na kong fans, ereman babanggitan ang Diyos. Pota pong magsalita kayo, panayang babanggitan, nga pong Ginoo. Panayang number 1. Na ka man makagawang mayap ng alayang Diyos. Po? Potang gagawa yung mayap, manayang ablas. Alang utang alub. Ikapang ating utang alub. Kingapong Ginoo. Pota pong makagawa kong mayap, forget it. Potang sinopanda ka, remember it. Amen? Ulitan kaya po, potang may kagawa kang mayap, buran mong tambing ito. Uling sumpe papalakpakan mo ring tao, may kalingwan yung Diyos. All for the greater glory of God. King Diyos ngan po yan. Nakamanay nga blas. Nino yung tunay talasuyo, yung tunay talasuyo, may bribe. May suhol. At tatandanan ko po ting sinabi ka na ako, dimdam ko ini. Ot kanureng minunang manungkulan maging kalulula. Ngayon nanulang ini. Ako po balo ni. Basta titang sinabi ra. Den kanong minunang manungkulan, mga lulula. Orangeni kaya. O ba't tatagal la? Karakala tatagal presidente? Karakala tatagal vice president? Karakala tatagal senador? Nano kayang pakera? Para sumuyo? Sana para sumuyo. Ing pamanyuyo na po, pakapakirandaman niya po ini, king pamanyuyo, susunduta mo, ing obra na ning Diyos. Potang susuyo ka, susundo mo, ing obra na ning Diyos. Amen? Sinuyoy Jesus, likwanin kayang Santa Iglesia, kailangan po tang susuyo ka, susundo mo, ing likwanang obra ng kakatamong Ginoo. Jesus, nung ing Diyos po, iyang gawa ka ring dalan, ay, ganaganang gawa na ng Diyos, inyang lawan na, and God saw that it was good, mayapman. O ngini, gawa lang dalan,
ing dalan ngeni balamat yung kakeng dagat, mamalun. Na po? Susunduta mo ing obra na ning Diyos, potang susuyutam. Nya eta mo paglukwan, sa mas nantamang susuyo, at gagawan ng kakatamang obra, king pamanyoyo tamo, susundo tamo, ing obra na ng Diyos. Ing pamanyoyo na, ing pamanyoyo, metong iyang pamamye, kapasalamatan king Diyos. Potang susuyo ka, masalesing pamanyoyo mo, it is one way of saying, thank you, Lord. It is not enough to say, thank you, Lord. Bakit mo yung kekang thank you? King kapamilatana, ning tune, pamanjuyo, king Diyos, at karing kapanan tao. Oreta po ring mapilang, ing tune susuyo makanyanya, ing tune marangal king kayaryanan ng Diyos. Oreta ring mapilan ay ikit ko, may kadating ko pong sarili. Ninong yan ingetut, ing tune susuyo. Susuyo tamo nga ni. Pero nanin pamanjuyo, o ini po yung tune pamanjuyo. Giginuan de, at pitatakutan de. Pitatakutan da katamo, susuyo ya, pero pitatakutan niya. Nano pa po, ing sarili na, yung susuyuan na. Ing sarili na, yung susuyuan na. Ing tune susuyo, mapangurakot yun. At mapanako. At potang mapangurakot siya, mapanako ya, lawen niyo po ding sasakupan maging kalulula. Oras ikang manungkulan, mi bandika, pera mo po nung talagang mabandila. Inyang may kumpisaing menungkulan at inyang 600,000. After 1 year at inyang 25 million, pumakanyan. Nino yung tunay manungkulan, sinabi ko na din mga lululang ara. Istunging tao, ing tunay susuyo, mi papaboren lang, dening kayang constituents, mi babandiya, at maging kalulula, ding sasakupan na. Alipo? O ba't kaluluwing bansa tam? Sabihin na makwal tayo. Pero karakal na rin kalulo. Potang kikriticize me, balikan na ka. Iya makirandam. Nung constructive criticism, pamakirandam. Makanya niya. Potang nakabisang pakorek. Potang baluktut ming batas invest na itulid me. Potang panemong pamarsalananan dingaliwa at ikam gusto at emo pakirandaman ing sasabihan da ring aliwa. Potang isipan na ing sarili ng kapakanan at aliwaing kapakanan da ring keraklan. Potang atinang mga mate karing tao at potang atinang mga wala karing tao. Masakit po. Oy tengeto ne talasuyo.
Potang dakal no ring mga mati, ampong mga wala. Use your power and authority for God's greater glory and for the salvation of mankind. Gamitan min kaya kang upayan po ang kayupayan para king ikaligaya na ng Diyos at para king ikakayap da ding tao. Paneya sanang makakayabing Diyos, king pamanungkulan, king pamanyuyo, ing anak ning tao, eya dinatangban pasuyo, nuneban sumuyo, at idaw ning biyena, king pangayab pusta ding dakal. Oreta puring mapilan, nino'ng tune susuyo king kayarianan ng Diyos, at nung nino ing tune susuyo. Susuyo ka para king Diyos at para ka ring tao. Ken tutuking Domingo damdaman tayo po, Jesus pialin bawanan niya king pamanyuyo, ing metong akalulo, bulak, magpalimos, kalulo, sinopane. Makanya niya sana ing manungkulan, makanya niya sana ing susuyo, lingunan la, ding pakakalulo. Amen. Ipasiyapta mo po ngayon kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya po, King Diyos, si pangmayapayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning banal espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepaitas siya banwa makaluklok wananing Diyos si pangmayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti ban mo kum karing mabye ang pangmenga mate, sasalpantaya ko king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. lumapit tamong mipnong kapanaligan king Diyos ning sablang upaya at ipanalangin ta kayang itugtog ng labis-labis ing grasya na kaya katamo at king mabilugayato. Nga tamo pong sumabi, Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para ka rin at yuking posisyon ning upaya at pamanim muna kay Santa Iglesia, apagsilbihan de sana ing Iglesia at gawan deng talasuyo ning Ginoo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para ka rin manimuno ding bansa, apagsilbihan de sanang mayap ing karelang labwad, at makasaw lang gawang payapa kaniting yato, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para ka rin ating aliwang taong lalamdang pamamahala, manano na sanang ila mismo suywandore ting tao at magobrala para king katuliran keting king yato, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para ka rin alanang pag-asa, paulining kasakitan, ing malugod alingap, ang patana sana, ing sakit a panandamanda, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para ka rin anggang komunidad tang Kristiyana, bangding mi papasyag tuki kang Kristo, manatili lang namang kayabe na, agyang potang masakit siya indalan, at sopando saring aliwa, kimpamagdala king karelang pusan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Ngeni adwan tamo'y sarilitang kapagnasan.
O Ginoo, kalguran mo ring sablang balayan, sopan mo kaming mibiyabi abe-abe, at sumuyo king metong at metong, anting kapatid mi kang Kristo, a Ginoo mi manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo kapatad bainting kakatamang Dawud, ing kakatamang kasakitan at daralanan, paulining kakatamang pamanyuyo, matanggap ngan king harapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Tanggapan niya saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilag ng Santa Iglesia. O Diyos sa Ginoo mi, manano na sanang detingayin ayayampang mi, yatadake kaming lugod mo't kapatawaran, at ibiyara sa ke kami ing kalayan, sumuyo keka, kapamilatan ding biyemi, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kaya ka ang timurin, iyat nayo ring pusoyo, makayat na no, king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Inyang mi kasalala rin ke kang anak, at mi parayo king siping mo, binalik mong pasibayo ke ka, kapamilataning dayaning anak mong mapaminto, at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo rin kaya kang anak, king kaya kang Santa Iglesia, ban maging metong law, igpa, antimonong makanano kayong metong, ika, imbuktum mong anak, ating banal ay espiritu. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makiabe kingalantok ng dang pamamiye kapurian keka, at ngaming kakanta. Hosanna,
banal o ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparadumpumi, pabanalan mo sa detingain kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning Ginoming Jesucristo. Payami daon pusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keko, pirasone, at binyene karingke ang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay badning apunan kinuwaning kalis, pasibay ang pepasalamat keka, binyaning kalis karingke ang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayong at para karing sablang tao, banketam mi patawaran laring kasalanan, daptan niya iti bilang kapikaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining kaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, daram miyak kay ting tinapin ning biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami nga sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Santo Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang obispo at pari, Father Meg, Father Mark at Father Marvin, ading sablang diakono at susuyo, King Santa Iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at maninayang subling miye, ading sablang meyang nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya beningnuan a Birhen Maria Induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupat kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, urian dagat paligayan, kapamilatanang Esokristo'ng kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya ikpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga.
Abe-abe, may kakapatad, talasuyo ning Diyos, meto nga pamilya, ikanta tayo po'ing panalangin at iruna ning ginutamo. Ikabos mo kami o Ginoo sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, panting kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, no nilawan ming kasalpantayan aning Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikaing mabibi at mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimoring. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan.
maning ginutang Yesu Kristo, ing makaibiyetune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan na ding mayaws kingapunan ing kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mana mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o iambising lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po kareng pwestuyo. Para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yatsyat laring palad o gamat. Para karetang yatanggap malyari tapong lukluk o siklod king panalangin. Ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atyu ka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka may get king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning pinandit era kaya tanggap king sakramento, umeka mo naman espiritual kaya ning puso ko, kakaulan da ka bala mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko kaya ka, emo sana'y paintulot kapilanman ing mikawani ko kaya ka. Amen.
panalangin tamo. O Ginoo, mananunasan ang iting banal na Eucharistia, so panaking manatiling tapat keka. Iturune sana kaya kaming dalan painturo king biye alananga, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Siklaw tamo po para king panalangin ng Pope Francis king pandemya. Alanang gangit pa, banusan me pansining tao, pepatok nangan me sa guli ing kimot ning yatu, pepatahimik mo ing kange, ay kami mismo ing makirapat. Pepag kulungan mo ke balemi, ban panintunan da kangeni, pepakit mo ke kami ing alang kwentang ing upaya at sikanan mi bagsak ing ekonomiya, may nasarala ding pipagobran, dakal may ngalakbo obra kaya kami, at siniklaud keng pasibayo, ban manyag milagro ulinaning daralanan mi. Pig marabulan daka at inisip ming ing sablang at yuke kami, iba't buking sariling kapagalan mi. Akalinguan mi, nanung nanu kami ngeni, at nanung atyuke kami, iba't ngan keka, at ulinaning grasya mo, at pakalulu. Siguro Ginoo, iting kapagsubukan adaralanan mi, yapining pakalulu mo, dapat makapanpan mo. Siguro iting virus metong yang paralan mo, balang dalise at luminis ding kaladwami, ban makapagbalik kelub keka. Manano na sang paulinan iting panalangin, misan metong ke puso at mitayit king panalangin, manyat king pakalulumo at kapaldanan kaniting virus. Sana Ginoo, ilako mo ni iting virus king yatu, igpang kasasawang manaya ke kami, patawaran nyo kami ng emi pansin at eke makirandam king aus mo. Uling megi ken makasarili at akalingwan ming ikang ing Diyos mi. Yakas mi nga mano mo at mipaldan pang ring kaladwamit katawan ating mabilugayato. Itiyadon mi kekawig pa king kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo, king kameto nganing banlo Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Luklo kayo po sagli para kareng announcement tamo. Mumuna pong dili atin tamong second collection para king World Mission Sunday at Prison Apostolate. Deta pong bisang mamiyene. Eneman sa pilitan deta pong bisang mamie, second collection para king World Mission Sunday, magamila ka rin misyonero nga bilugayato, antimorin po rin makasukol, ken pong Prison Apostolate. Kadwa po Year of St. Joseph, balang 19th day of the month, balang bulan, atin tamo pong misa King San Jose, alas 6 ng Bengi. Katlo po, enthronement ng Apo, kukumbiranda kayo para i-entron niya Iapo keng October 23, Sabado, po alas 6 po ng Bengi, kaiba na ning enthronement, yapin po yung Santa Misa. So, enthronement na nga po mamakalulu, uling magsadyata mo po para king kinaryo, katlong piyesta ng kakatamong parokya, October 23, Sabado, alas 6 po ng Bengi. King kinaryo, kanga po, prayers sa Holy Rosary Parish ay mag-umpisa sa October 24, Sunday, hanggang Thursday, October 28, 5 p.m.
pag-aawit ng Chaplet of Mercy na susundan ng Kinaryo Prayer sa ganap na alas 5:30 ng hapon at banal na misa alas 6 po ng hapon. Feast of Apong Mama Kalulu, October 29, 2021, Friday. Holy Mass scheduled at HRP, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., at 5 p.m. Pamisamak ding Santo, year 11. So ini po kanyang November 1, the 11th Pamisamak ding Santo will be celebrated through an online living rosary. We encourage you to take a video of yourself reciting the Hail Mary while holding a rosary and dressed in your favorite saint's costume. Send your videos to hrpym1995@gmail.com. The deadline for submission is on October 26, 2021 at 11:59. Buri na po sabihin alas 12 ng ganingaldo. The online Living Rosary will be live streamed on the official Facebook page of Holy Rosary Parish on October 31, 2021 at 2:30 p.m. And lastly po, atintamong fundraising sale at the patio, itapong kakatamong alcohol, ulitan ko po siya 350 pesos, no? 350 pesos, 70% isopropylia po. Pata pong sasalikay ng ating pong plastic container, ibiyaya po ito, kay ba't ating kayong discount 20 pesos. At montaya po keng pamipagawa ng pisang bantamu, restoration, detang asobrada. At ngayon po atintamo muna naman HRP Endures t-shirt. Magtindata mo pong t-shirt, HRP Endures ticket in any sizes, 170 pesos po. Impong asobrata mo kareti, magamit siya keng restoration ng pisamban. Dakala salamat po kaya kayongan, ikayong sasaw, ikayo pong sinaw ka rin milabas sa piyesta. Buri ko pa pong banggitan dengaliwa, Dr. Annabel, ang po pa rin kayabena, Sister Early Mendoza, ang po pa rin kayabena, ang po pa Sister Joy, king pamamya na pong pamangan, Jollibee, inyang mga labasan a piyesta, king kakatamong parokya. Kaya kayungan po, dakal salamat. Talakad tamo, Ingino manatiliya kaya kayo. At kaya ka antemoren. At bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at ing kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi dawn ne, umeta na king kapayapan, suyuan niya ing Diyos at ding kakatamong kapatid. Salamat King Diyos. Para panatilyan taming hustong laot king bawat metong at metong, pakisabi mi po manatili tamo kareng pwesto at panayan tala ding ashirets. Ituruda po kaya katamo ing hustong dalanan palwal king kaya katamong pisamban. Paga na kami po na ela kakalingwan babaldog ding forms king kaun na makakabit lele daring pasbol. Dakala salamat po. Salamat
nga